Ndabasuhuje ndetse nishimiye cyane ko mukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi ntabwo tuje kuvuga ku kiganiro runaka, oya, ahubwo tuje kuvuga ku icyorezo kitoroshye, icyorezo cyugarije u Rwanda, icyorezo gishyashya ndetse n'icyorezo kiri kugaragara nk'uko byagaragajwe na Minisitiri w'Ubuzima kuri uyu munsi ku itangazo ryanyuze ku binyamakuru by'igihugu. Minisitiri w'Ubuzima yatangiye asuhuza Abanyarwanda, arangije agaragaza neza ko mu Rwanda hagaragaye icyorezo gitera umuriro mwinshi giterwa na virusi ya Marburg. Yavuze neza ko bari kubarura abantu 20 barwaye. Ubu abo bantu 20 bafite iyi ndwara, iyi virisi kandi ni virisi nyine itera bwa burwayi bw'umuriro mwinshi. Akaba yagaragaje neza ko abantu 6 ubu tuvugana kuri uyu munsi wa 28 z'ukwezi kwa 9 bamaze guhitanwa n'iyo virisi, cyangwa se bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Yongeye avuga neza ko umubare munini w'abantu bayirwaye ndetse n'abo yahitanye wiganje cyane ku bantu bakora mu nzego z'ubuzima, cyane rwose noneho bigakabya ku bantu bakora ahavurirwa indembe. Kandi nk'uko nyine iyi ndwara ari indwara yandura, ni virisi yandura, bagaragaje neza ko Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'izindi nzego za leta n'abafatanyabikorwa batangiye umurimo wo kugenda bagaragaza cyangwa se bareba abantu baba barahuye n'aba barwaye cyangwa se n'abagiye bitaba Imana. Nk'uko Minisitiri w'Ubuzima yakomeje abisobanura, yavuze ko iyi virisi yandurira cyane mu gukora ku maraso, amatembabuzi, gusangira imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho byakoreshejwe n'umuntu wayirwaye cyangwa se yahitanye. Kandi nk'uko yagaragaje neza ko iyi virisi ntabwo umuntu yanduye itagaragaza ibimenyetso, oya, arabanza akabibika. Ashobora kugaragaza ibimenyetso hagati y'iminsi 3 n'ibyumweru 3, bivuze ngo ni iminsi 3 kugera ku minsi 21 umuntu agenda na virisi nta kimenyetso na kimwe aragaragaza ngo yiboneho kandi ayifite. Aho iyi virisi ibera mbi nuko Minisitiri w'Ubuzima yasobanuye neza ko ari indwara igira ubukana bwinshi, indwara igira ubukana bwinshi ku buryo umuntu wayanduye, umuntu yafashe, umuntu wayirwaye aba afite ibyago byinshi by'uko ishobora kumuhitana rwose. Ni ukuvuga ngo kuyandura, kuyirwara, amahirwe menshi n'ayuko iba ishobora no kuguhitana. Yagaragaje kandi neza ko bari gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo babashe kumenya abantu bahuye nayo ndetse n'abandi babapime hakiri kare, mu rwego rwo kugira ngo birinde ko hari abantu yakongera kurembya cyangwa se abakongera guhitanwa nayo. Bimwe mu bimenyetso Minisitiri w'Ubuzima yagaragaje, yavuze ko iyi ndwara igaragazwa no kubabara umutwe, umuriro mwinshi, kuruka, gucibwamo ndetse n'ibindi. Ndetse zimwe mu ngamba zashyizwemo ingufu kugira ngo babashe gukumira icyo cyorezo nuko uwahuye n'iyi ndwara, uyirwaye cyangwa se akaba yarahuye nayo mu bundi buryo, bakaba bari gufata abo bantu bakabashyira hamwe, bakabasha kubakurikirana kugira ngo barebe ko muri bo nta bazagaragaza ibimenyetso, babashe gufashwa hakiri kare ndetse no guherekeza mu cyubahiro abagize ibyago byo guhitanwa nayo, nyamara hirindwa ko hagira abandi bahandurira. Minisitiri w'Ubuzima yagaragaje neza ko bari gukorana n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo babashe kureba uburyo bakumira iki cyorezo. Nyamara nubwo bimeze bityo, umuturage nawe hari ibyo asabwa kugira ngo iki cyorezo kireke gukomeza gukwirakwira. Kutagikwirakwiza ni nako kugikumira. Kugikumira ni nabyo bituma tubasha kutagira umubare w'abantu cyakongera guhitana. Yongeye kandi aragira ati, ntimukuke umutima. Arasaba ashimikiriye cyane ko abantu badakwiriye gukuka umutima. Ikindi, abantu bakwiriye kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu wagaragaweho ibimenyetso nk'ibya Marburg.
aragaragaza neza ko dukwiriye kugira umuco wo gukaraba intoki amazi meza n'isabune ndetse no gukoresha imiti yagenewe gusukura ibiganza, intoki nk'iyo bita hand sanitizer. Akaba yashoje yihanganisha ababuze ababo bitewe n'iki cyorezo kandi agaragaza neza ko leta y'u Rwanda ihari ku bwabo. Ariko ikibazo twakwibaza ni iki ngiki: ese iyi virusi ni virusi nyabaki? Ese iyi virusi yaturutse he? Ese mu by'ukuri iyi virusi kubera icyo uyifashe wese ibyago byinshi aba ari iby'ukwira muhitana? Ese iyi virusi ubundi mbere na mbere haba hari igihe yigeze kuboneka? Ese igira umuti? Ese iyi virusi yaba ifite urukingo? Nibyo tugiye kuganiraho, ntimujye kure. Njye ni Dr. Crayson. Abaye ari ubwa mbere ugeze kuri page yacu, wakora subscribe cyangwa se ukajya muri historique ukareba ibiganiro byose twakoze ku buzima, kuko ni ingenzi ko amagara yacu tuyarengera tukiyafite. Tugiye kurambura birambuye kuri iyi ndwara iyi virusi ya Marburg, turebe neza aho ituruka. Ese ituruka he? Nk'uko bigaragazwa na bamwe bagenda bagaragaza ahantu ishobora kuba yaraturutse, nyamara tugiye kureba ahanya aho yaturutse, uburyo yandura, uburyo yirindwa, uburyo yica. Turabasha kureba turebe n'imibare ku ijana. Ese abantu ifashe ni bangahe ku ijana bapfa? Mu makuru yatanzwe na WHO, World Health Organization, iki ni ikigo cy'isi gishinzwe kureberera ubuzima, bavuze ibintu birambuye neza kuri Marburg virus uko babyanditse ku itariki 7 August 2021. Baragize bati Marburg virus niyo virusi itera indwara bita Marburg virus disease MVD, ikaba ari indwara yica cyane ku kigero cya 88%. Cyokoza bagaragaza neza ko iyo umurwayi afashwe neza bashobora kugabanyuka, nyamara abantu 100 ifashe 88 barapfa. Bagaragaza neza ko indwara ya Marburg virus disease yatangiye kugaragara mu 1967. Nyuma yaho cyabaye icyorezo cyagaragaye muri Marburg na Frankfurt muri Germany ndetse no muri Belgrade naho bita muri Serbia. Kandi Marburg ndetse na Ebola byose ni indwara ziri mu bwoko bumwe, izo bita Filoviridae family, bakaba zita filovirus. Bagaragaza neza kandi ko nubwo izi ndwara zigaragazwa nk'iziterwa na virusi zitandukanye, ariko izi ndwara zombi Marburg ndetse na Ebola zose ni kimwe. Abaganga bajya bakunda kuvuga ngo they are all clinically similar, ni ukuvuga ngo uburyo iyi ndwara igaragaza ibimenyetso n'ibindi byose ni bimwe. Bagaragaza ko izi ndwara zose, bagaragaza ko izi ndwara zombi ni indwara zidakunda kuboneka, ariko ni indwara zishobora gutera icyorezo gishobora kwica abaturage benshi icyarimwe. Bagaragaza ko ibi byorezo byombi muri wa mwaka nyine twavuze w'1967 ari wo mwaka bamenye ibi byorezo. Bagaragaza ko kugaragara kwabyo cyangwa se gutera ibyorezo byabyo bishobora kuba bifitanye isano n'imirimo yakorwaga muri laboratoire, ariko bakaba barayikorera ku nkende bakoraga muri Afrika, izo bita green monkey. Nuvuga ngo ni inkende tugereranyije n'inkende z'icyatsi, bakaba barabyitaga Cercopithecus aethiopsi. Izi nkende kandi zikaba zarakurwaga mu Bugande, ariko bagaragaza neza ko hari ahandi hantu iki cyorezo cyabonetse muri Angola, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya, Afrika y'Epfo ndetse n'ahandi. Bagaragaza neza ko kandi mu mwaka w'2008 hari izindi case cyangwa se abandi barwayi 2 babonetse batari muri ibyo bihugu twavuze haruguru, nyamara bakaba bagaragaza ko barwayi bari barasuye ahantu bita Rusetus cyangwa se Rusetus Party Colony mu gihugu cy'Ubugande. Ese iyi ndwara yaba yandura ite? WHO igaragaza neza ko iyi ndwara yandura human to human, nuvuga ngo ni umuntu yanduza undi, bikaba binyura mu gukoranaho kw'ibintu bibiri, contact. No kuvuga ngo ushobora guhura n'amaraso y'umuntu uyanduye akakwanduza, ushobora guhura n'amatembabuzi ye, urugingo rwe, ibyo byose bibasha kukwanduza, cyangwa se ukaba wahura n'ibintu uwo muntu
wanduye yari afite byamukozeho, urugero nk'imyenda. Ibi rero byose bibasha kwanduza umuntu rwose. Aya matembabuzi yanduye aba yagiye muri ibyo bikoresho arakwanduza. Bagaragaza neza ko abantu bakora kwa muganga bandura kenshi, kubera ko nibo bantu baba bari hafi y'abarwayi kenshi, ndetse bagaragaza neza ko kubera ko baba bari hafi yawo cyane bituma bandura rwose iyo batabashije kwirinda mu buryo bukomeye. Icyo bita infection control precautions zose ziba zikwiriye gukurikizwa kugira ngo umuntu atabasha kwandura. Bitabaye ibyo arandura. Bagaragaza neza ko kandi abo baganga bashobora kwandura binyuze mu bikoresho bikomeretsa bakoresha, cyane cyane nk'iyo bari gufata ibizamini by'abarwayi. Kandi bakaba bagaragaza neza ko kwijomba needle stick ari ikintu gikomeye cyane, kuko gituma umuntu abasha kurwara indwara ikomeye, severe disease, akabasha kuremba vuba vuba, ndetse akabasha gupfa mu buryo bworoshye. Icyo bita fatality rate ibiri hejuru cyane iyo wanduye iyi ndwara binyuze mu kwijomba. Ibi rero nibyo biba mu baganga. Ni nayo mpamvu nk'uko byagaragajwe na Minisitiri w'Ubuzima, abantu benshi mu bapfuye biganjemo abakozi bakora kwa muganga, cyane cyane abakora mu ndembe. Niba umuntu afite virusi mu maraso ye yakwanduza. Bivuze ngo umuntu wese ufite iyi virusi mu maraso ugomba kumufata nk'umuntu wakwanduza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ibihe bimenyetso biranga iyi ndwara? Ubundi iyi ndwara igihe cyo bita incubation period, ni ukuvuga ngo ni kuva wayandura kugeza igihe uzatangirira kugaragaza ibimenyetso. WHO igaragaza ko ari hagati y'iminsi 2 kugeza ku minsi 21. Bishatse kuvuga ko umuntu wagize ibimenyetso kare amaze kwandura iyi ndwara yabigize mu minsi 2. Uwabigize atinze yabigize mu minsi 21. Iyo umaze rero kwandura indwara ya Marburg, ikintu cya mbere ugira umuriro. Ushobora no kuba umuriro mwinshi cyane, ubabara umutwe. Ikindi, wumva rwose ufite intege nkeya cyangwa se utameze neza. Bamwe babara mu mikaya, abandi bakababara ahantu hose. Abenshi bashobora kugira gucibwamo, kubabara mu nda, kuruka, ndetse no kugira iseseme. Ariko bagaragaza ko ibi bimenyetso bigaragara ku munsi wa 3. Ikindi, diare cyangwa se gucibwa bishobora gukomeza kugeza mu gihe cy'icyumweru. Bagaragaza neza ko umuntu agenda akaremba, akaba agaragara nabi cyane niyo waba umureba inyuma gusa. Ndetse bagaragaza ko hari bamwe mu bayirwaye bagira uduheri tutababaza, bidasaba gushima, tuza kenshi ku munsi wa 2 kugeza ku wa 7. Abantu batangira kugira iki kimenyetso cyo kuva amaraso hagati y'umunsi wa 5 n'uwa 7. Ibi rero bikaba ari ibintu bibi cyane, kuko aba ari inzira itangira kwerekeza ku rupfu. Aba bantu bakunda kuva amaraso ahantu henshi hatandukanye. Bamwe bashobora kuyabona nyine mu bintu bari kuruka, abandi mu musarane, mwishinya, ndetse n'ahandi hantu hose harava. Iyo batangiye gufatira umutsi bajya gufata amaraso cyangwa kwa maserumu, hahandi bajombye bashaka umutsi, naho harava. Bagaragaza neza ko uyu muntu aba atangiye kugera mu kigero cyo gutangira kubura ubuzima, aho ubwonko bwe bushobora gutangira kugira ibibazo, umuntu agatangira kumera nk'uri confused. Nk'uko WHO ibigaragaza, bagaragaza neza ko muri za kesi ziri feto, urupfu ruza ku munsi wa 8 kugeza ku munsi wa 9 kuva umuntu atangiye kugira ibimenyetso. No kuvuga ngo ni ibintu byihuta cyane. Iminsi 8 kugera ku 9 bivuze ngo ni nk'ari icyumweru kimwe. Ujya kugera mu cyumweru cya 2 neza wasatiriye urupfu burundu. Mu buryo bwo kugaragaza iyi ndwara, kuyipima no kuyimenya, bagaragaza neza ko bigoye cyane kuba iyi MVD Marburg bashobora kwitandukanya ugendeye ku bimenyetso byayo n'izindi ndwara nka malaria, typhoide, kigerozisi, meningitis, ndetse n'izindi ndwara zindi za viral hemorrhagic fevers, kubera ko ibimenyetso byayo bihuye cyane n'iby'izi ndwara tuvuze haraguru.
Niyo mpamvu laboratwari zo zifite uburyo bwinshi zigenda zipimamo iyi ndwara, nk'urugero rwo bita ELISA antibody capture enzyme linked immunosorbent assay, ndetse n'ibindi nka antigen capture detection test, serum neutralizing test ndetse n'ibindi. Ibyo rero babasha kuyipima bakaba babona ko umuntu imurimo mu maraso cyangwa se ntayirimo. Twakibaza ngo mbese iyi virus igira umuti cyangwa urukingo? Mu makuru yatanzwe na WHO kuri ya matariki twavuze ku itariki 7 muri August 2021 baravuze ngo kugeza ubu ngubu nta muti nta rukingo rwa Marburg virus disease, ariko umurwayi wayirwaye ashobora gufashwa bamuha serum ndetse n'indi miti ishobora kumufasha kugira ngo barebe ko yabasha kubaho. Bagaragaza neza ko hari imiti imwe n'imwe monoclonal antibodies ikiri kugenda ikorwa ndetse n'andi antiviral nk'izo bita Remdesivir ndetse na Favipiravir byagiye bikoreshwa mu bushakashatsi, ariko ibi bikaba byarakoreshejwe mu bushakashatsi ku cyorezo cya Ebola. Bagaragaje ko iyi miti nayo ishobora gukoreshwa nk'igerageza kuri Marburg virus. Bagaragaza neza ko mu mwaka wa 2020 muri May, EMA yatanze uburenganzira kuri Zabdeno ndetse Emvabea kuba yarwanya Marburg virus disease. Bagaragaza ko Emvabea irimo virusi yitwa Vaccinia Ankara Bavaria Nordic MVA yahinduwe kugira ngo ibashe kuba yakora proteine enye zivuye muri Zaire Ebovirus ndetse n'izindi virusi 3 ziri mu bwoko bumwe cyangwa se the same group, arizo twita Filovirida. Bagaragaza neza ko uru rukingo rushobora kuba rwakoreshwa mu kurinda MVD, ariko kuba rwabasha gukora rukagira icyo rumara cyo bita efficacy ntago mu bushakashatsi bwose bwakozwe bwigeze bugaragaza ko hari icyo uru rukingo rwamara kuba rutewe. Ikindi cyagaragajwe gisa nk'igitangaza nuko iyi virusi ishobora gusigara hamwe na hamwe mu mubiri w'umuntu igihe yaba amaze no kwikira. Urugero, bagaragaza neza ko ingingo zagenewe kuba zifite ubudahangarwa buri hejuru bw'izindi ngingo, icyo bita immune privileged sites, bagaragaje ko aho hantu nyuma y'uko umuntu ashobora kuba yakize iyi virusi, aho hantu zishobora kuhaguma ndetse zikaba zishobora kuba zakwanduza. Urugero, nk'umugore wayirwaye atwite, bagaragaza neza ko iyi virusi iguma muri placenta cyangwa se iyo twita iya nyuma amniotic fluid, muri ya matembabuzi amazi umwana barimo mu nda, ndetse no muri fetus mu rusoro cyangwa se muri fetus nicyo kwakita nk'umwana. Ikindi, umugore wayirwaye yonsa, bagaragaza neza yuko mu mashereka igumamo, kandi banagaragaza neza yuko nubwo bidakunda kubaho ariko hari igihe umuntu wayirwaye nyuma yo kwikira aho bita survivor ujya kubona ukabona yongeye yagaragaje ibimenyetso, nubwo bitaramenyekana impamvu itera iki kintu, ariko nacyo kijya kibaho. Twibukiranye kandi ko indwara atari nshya muri Afurika ndetse no ku isi hose, kuko nk'uko twabibonye mu mwaka wa 2017 yagaragaye muri Uganda, 2014 nanone igaragara muri Uganda, 2012 igaragara muri Uganda, 2008 nanone igaragara muri Amerika, 2007 muri Uganda, 2005 muri Angola, 1998 yagaragaye muri Democratic Republic of Congo, muri 2000 nanone yagaragaye muri Congo, muri 87 igaragara muri Kenya, muri 80 igaragara muri Kenya, 67 igaragara muri Yugoslavia, ndetse n'67 nanone igaragara muri Germany. Bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda nibwo igaragaye mu mwaka wa 2024 muri uku kwezi nyine. Iyi ndwara ni indwara mbi, ni indwara ikwiriye kwamaganirwa kure. Icyiza cyayo nuko ishobora kwirindwa, kandi kuva biriho nyine biranashoboka. Mureke dufatanyirize hamwe kugira ngo iyi ndwara tubashe kuyirinda. Uburyo bwo kuyirinda twabusobanuye. Ikintu cya mbere, twabonye ko iyi ndwara yandurira mu gukoranaho, contact. Bivuze ngo umuntu yanduye n'umuntu muzima bagomba kugerageza buryo ki rwose nta kintu na kimwe bahuza gishobora kuvana amatembabuzi kuyanduye kiyajyana ku muzima. Kwa muganga, abaganga cyane cyane bakira abarwayi ndetse n'abalaborante,
abapima ibizamini bakwiriye kwitonda cyane bagakurikiza inama zose zigenwa na WHO kugira ngo babashe kurinda ubuzima bwabo ndetse n'ababo. Abaye hari ikibazo mwifuza kutubaza, mwatwandikira muri komenti igitekerezo ndetse n'umuntu waba ufite ikindi cyose bifuza kutubwira yatwandikira tukaba twanamuhamagara. Uwiteka abarinde.